Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puli dailu setas kini kilong kimat berkonsam jong ke kubor. Ken mau buram kari India ya Presiden bermensyua ubalong ru uriu start science bapaunam u Dr. APJ Abdul Kalam hakalin ku siyap jong henin kasi. Penpau Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke jingsung sarong baka science kelanang kiu syaplang hakan ke spas namba arpaway ha India. Bat kesorkar Meghalaya ka kentiu ya kejingil akai football na duk kekedan badang red syaduk kekedan pentebet banyok kamai ong Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma. Kari India kalakan mau burom ya Presiden bermensyua ubalong ru uriu start science bapaunam u Dr. APJ Abdul Kalam hakalin ku siyap jung henin kasi. U Dr. Kalam uladan benta syikat dai hakalian ke kam hau bat ke program ban penroi bat kentiu ya ke jingshana bat penher ya ke namding bat ajutip ru ya kom missile man of India. Hakani kalang ku siyap jung Menteri Rang Badu Narendra Modi lengba ukurwo haka social media ulaong baki jing berkat bakrau jung Dr. Kalam gila aiman sem ni ke samla jung kari ban no senyang haka batai ya kari bat penlong ya ke India kari ke baklan. Ulaong bayau Dr. Kalam nyai pertu namar ki jing yo I jingai jung ku muriu start science ubapaunam unong aipun aiman sem bat uriu etri bakrau. La ban penken mau bahaka arpawinyo tarik unaitung arhajar khatsan u Dr. Kalam ulawan Shillong ban ajing keren halor kapang creating a livable planet Earth ha Indian Institute of Management Shillong hendrai ulakalon no haba udang keren tang san minit la penket yu marmar se Bethany Hospital hendrai la shem ba ulaklat no na ke jing sangye kansan jong uklong senam. Menteri Rang Badu Narendra Modi henin kasi ulapen pau ke jingsong sarong baka science kalanang kiu syaplang da kabor batamai hakan ne kespas namba arpaway ha India. Habakran ne kipai nong shong kari haka program Man Ki Baat lengba ka AKASHVANI Modi ulakran syapang ke jingwan pa jong Captain ke Indian Air Force Group Subhanshu Shukla na hau syaka pultai. Ulapan kan mau bakal don kal jong ke jingkemen bat karihi barok kawai ke sung sarong haba unong her hau jong ka ulawan pai da ka pasuk syaka perthai. Menteri Rang Badu ulapan kan mau rung baka jingyu kejat jong Chandrayaan 3 ha ubnai ha unailar arajar alpaulai kalawan ra ya kawai pat karukom jinglong hakari hakabaki kanarit kelas dang ban kwa tip syapang ka science bat ka hau bat pin iru ya ke jingkwa ban long kum ke space scientist. Modi ulapan kan mauru baka Swachh Bharat Mission shen kan sadap khatwai snem bat kani kala long penban ke ji shem benta pat ba hakaba 1000 sans patli ke sorba bat chakasor ke liye shem benta haka Swachh survey menta ka snem. Menteri Rang Badu Narendra Modi habakran hakabenta basispa arpau sao jong ka Man Ki Baat ulaya ro ya ki jingla jong ka Kasiranga National Park ha Assam hakaba itu ya ki sim da ka ba pen ya ki hendrai da ka sur jingpa jong ki. Modi ulabatai ya kani kum ki jingla ban pinya senrap lang ya ka technology bat ka jinglong ki lai pomra lai po sim badan hakamareng bat kani kalapau haka jingbu ya ka grassland bird census haka park. Menteri Rang Badu ulapin hadu katnu ke artificial intelligence kadon kabor ban penla ya kiriu start science bakin sungtu bat lamp ya kijat sim tang na kasur jingpa jongki. Da ke jinglap ya ki sau pau artli ki mrat arpau santali ki badai na ke jat ke badang mi thamai bat khat neutali ki badang rung thamai ha ka thup jong ka Meghalaya ke janga menta kalamang pen scam ya ke kerdan jong ka kum ka we ne ki than bari spatam ha ke jingdon ki lai pau jing thau kata ka bawan ba ar hadin ke Arunachal Pradesh ha ka than chate la mi kat kum ka kai pot jong ka Animal Discoveries arajar arpau sao balapin mi da ka Zoological Survey of India ZSI kini ki jinglap ye ki lai pau jing thau ba thamai ki kan thup na du ki jat marat ba imlang ha bat harinko ne amphibian ki dok ha ba ha ki ba tuit bat bakun ki kinja thapale ki terrestrial mollusks bat ki skan ba judem bat bam yakiso
Yakini lalam nakaleng ki klau ki betap bat kiriat kiram jongkari lum Khasi jaintia bat garu. Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke bawah lam syapi ya ke kubur. Ban peteng biang ya ke kubur. Umenterang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ulong ba ke sorka jela ka kentiu ya ke jingila kai football naduk ki kedan badang rin syaduk ki kedan pentebet banyok kamai. Ukonrat ke sangma ulong ya kane ha Jawahal na Nehru Stadium haba ka Shillong ka yo ekalat ban penlong biang ya ke Indian Oil Durand Cup arajar arpausan ka ba shispa lai pausau ka balong ke jingila kai football balorim tam Asia. Ula ai kublai ki sipai ke India ki bela jet ya ke Shillong kum ka wei ne ki jaka ban penlong lang ya ke ne ke jingel ka bat ongru ba ke Meghalaya ka la paustat ba kum ka nong ba jong ka football ha India. Shiphautali ki Integrated Village Cooperative Society IVCS na Tikri Kila Dalu Bat Dadengre Block West Garo Hills kilala ban pinya yaw hadu khat khandai point hinyaw arsan metric ton usomren kabalawan ra ya ke jingyo kaba iwe point ar saw klor tengka kane ka pen ya ke jing sngothu jengkinong ram baki phai khmat menta shauni umar rep ubala ban pinmi kamai bhayaki Kador jong somret hakasnam arajar arpolai kala long sauspa san potengka shikilo kat ba menta kasnampan arajar arposan kinorep kiladi hadu ndreu spa lai pawai tengka shikilo kabalaki hadu saupo na kashispa kinotre sarkar ki ong bakane ke jingkiu kadai namar ke jing nang la ban lum lang ya umarep ke jinglong bha jong u bat ke jing so bet bat ke nong di hayo ke balapan la ya ki ban pen ya yo bha ya so mren na ke jella ka United Democratic Party UDP kadang pen kre menta ban jet yo acting general secretary hakane ke Central Executive Committee CEC ke ban wan hadin ke jing i no kam jo no yalam barang ba uba jiminu mautho Working President ke UDP uba Tito Starwell Khan ulakadaw bakat kum kariti penyat kam jong kaseng dan kam ban penlong dak election ban jet u General Secretary hakachan lang jong ke General Council. Henry ke jinglong jingman bamenta kadawa ya ke CEC ban tung shua da u General Secretary ba Shipor. Lakmi lenti ba ansapen penasyen ya katarik ban penlong ya kane bat ya mentahi u presiden kaseng u ba met ba lingdo udang ya peliu jingmut bat kinoya lam barang ba kalong ke bapen kemen ya u Holiness Wajri jong ka Assam Don Bosco University habawla lap ya ke jakot ke batmai hakashnong ju halang tor kiriu start science ke itu ya ki atli ke jakot batmai ki bala ju im ha ki law binyap kum ki roar chestis jakot sp.nov but roar chestis jado sp.nov ki ba im ha ki law kantang jong ka Meghalaya Baro ar kedai na ke longying roar chestis genus ki kan hun jakot ki barit ki ba imba ki klau jong ka kaput India but Burma ya ke roar chestis jakot la lapru na lauba na East Khasi Hills District haka kenjang ka ba praspa kat sanita kat ba ke roar chestis jadopan la shem halantor Eastern West Khasi Hills District haka kenjang ka ba 6,100 spa sanpausan mitar Arpo khandai ngot ki breu ki badan jingdu na ha ki dukat met ki layo pedang ye ki jingarap bakan thup ye ki wheelchair ki narkershan habayat bat ki korea rap ban yo sngo bat lai phonyo ngot pat ki layo ye ki Niramaya Health Insurance Card ha ki jingalang ka balalong halat mukla Community Hall West Giant Hills District Deputy Chief Minister basnya bahalang dhar ularong kongsan ha ka program bat lasan ran lang ye udaw MLA ke jawai uba wailat miki shilla Hake jingkren jung ubas neo bahalang dhar ula aimin si miki priyo badan jingduna hake dukatmen bat yaki nong suma jongki ba kimdai bandu jingkermen hendrai ban bot tikna bha yaki jing bata bala ay dak sorkar kanang bakin yo jingmentoy na kiskim baka sorkar ka ayaki. Kato ko kubor kalakut na ka AKASHVANI Shillong haka po prabajing iniso ba ka AKASHVANI Delhi na kabanta ka kubor ka katin Hindi ban bot ka kubor ka katin pareng Hakapur pra katsan minute. Kani kadai AKASHVANI Shillong.